biragoye. Nta kuntu wo kwanga kubabarira mugenzi wawe ngo nawe wicara uzi ko Yesu yakubabariye. Ntabwo yakubabarira nawe utababarira mugenzi wawe. Murakora ibyaha mukagenda gusaba Imana imbabazi, ariko mugenzi wawe yakosa akaza kugusaba imbabazi ukazimwima, nawe ukicara ugira ngo Yesu nawe azaziguha. Mwene data, nimubohorane, mureke kubohana. Muri abagenzi barimo baraja mu ijuru. Mwari mukwiye kubohora abagenzi banyu, mukareka kubashirako imigozi. Yesu nashimwe cyane. Mukobwa, barashobora kuba barakubabaje. Wa musore mwari wonone uyinzu y'Umwuka Wera, Imana izamutsemba. Reka ndababwire ngo mwari mukwiye kugira iki? Mwari mukwiye kubohorana, maze Imana nayo ikababohora. Yesu Kristo ntabwo icyubahiro. Ndabaramukije mwese abantu b'Imana aho muherereye, aba mu bihugu bitandukanye. Ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndabazaniye ubutumwa bwiza. Ni ubutumwa buri mu gitabo cyanditswe na Matayo igice 5 ku murongo wa 7. Yesu nashimwe cyane. Hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Yesu nashimwe. Uyu ni umurongo umwe wonyine nashaka ngo dusangire. Hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazazigirirwa. Yesu nashimwe cyane. Bene data, nshuti z'umusaraba, iri ni ijambo ry'Imana. Kino gihe kubabarira abagenzi bacu byaratunaniye. Haleluya. Mwene data uri muranyumviriza, urashobora kuba ufite umuntu utarababarira kuva wakizwa. Urashobora kuba ubitse umuntu mu mutima wawe, wabitse mbese mu mutima wawe habaye nko mu gasho, wamufungiye mu gasho kari mu mutima wawe. Ngo hahirwa abagira imbabazi. Bene data, abatanga imbabazi no bazazigirirwa. Yesu nashimwe. Urashobora kuba ufite inzigo, hakaba hari umuntu yakugiriye nabi, hanyuma akagusaba imbabazi bivanye n'ibyo yagukoreye, ukanga kumubabarira. Reka ndakubwire, uri murigira nabi mwene data. Nta juru ushobora kujamwo ufite uwo wafungiye mu mutima wawe waranze kumubabarira. Yesu nashimwe. Haleluya. Abakristo benshi barafite inzigo cyangwa se izikira muri bo. Ugasanga barimo barakubita agatoki. Ugasanga bafite abantu babitse mu mitima yabo, banze kubabarira. Bene data, woba uri umukristo nyabaki niba udashobora kubabarira mugenzi wawe? Reka ndakubwire, uko nguko uguma ufunga bene so, ukabafungira mu mutima wawe, ukanga kubabarira, ni nako atambabazi z'Imana zikuriko. Yesu nashimwe. Urashobora kwicara uzi ko uba warababariwe ibyaha byawe, yamara bivanye nuko nawe utari kurababarira abagenzi bawe, ntabwo nawe wababariwe. Yesu nashimwe. Hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazazigirirwa. Mwene data, umukristo akwiye gutunga imbabazi. Umukristo akwiye kuzatanga imbabazi. Niba umuntu amugiriye nabi, ntagire iki, ntamubike ngo aguma mutekerezaho ibintu bibi. Bamwe muri ko muratekerezaho abantu bagenzi banyu nabi, mukabavumira mu bitekerezo byanyu ngo nuko babagiriye nabi. Bene data, nimubabariranire, niho na so mu ijuru
azabababarira. Yesu nashimwe cyane. Turimo turaje Siyoni, ntabwo twari dukwiye kwiyanduza. Yamara upfuye ugasiga hari umuntu wanze kubabarira, ijuru ntiworijamwo. Nta juru wajamwo kubera ko nawe wanze gutanga imbabazi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Inzigo rero zuzuye mu bakristo, inzigo zuzuye mu baririmbyi, inzigo zuzuye mu bakozi b'Imana, inzigo zuzuye mu bantu bavuga ko bamenye Imana. Bene data biragoye. Nta kuntu wo kwanga kubabarira mugenzi wawe ngo nawe wicara uzi ko Yesu yakubabariye. Ntabwo yakubabarira nawe utababarira mugenzi wawe. Murakora ibyaha mukagenda gusaba Imana imbabazi, ariko mugenzi wawe yakosa akaza kugusaba imbabazi ukazimwima, nawe ukicara ugira ngo Yesu nawe azaziguha. Mwene data, nimubohorane, mureke kubohana. Muri abagenzi barimo baraja mu ijuru. Mwari mukwiye kubohora abagenzi banyu, mukareka kubashirako imigozi. Yesu nashimwe cyane. Mukobwa, barashobora kuba barakubabaje. Wa musore mwajyamana nawe utarakira agakiza akagutera inda maze akayihakana. Yarakubabaje, by'ukuri yarakubabaje, ariko none ubu waronse agakiza, wamubabariye. Ni kubera iki uguma umubitse mu mutima wawe? Ni kubera iki uguma umwiyumviraho nabi? Bene data, nimubohorane, ni naho no mu ijuru bazakubohora. Yesu nashimwe cyane. Wa muvyeyi we, abana bawe barashobora kuba barakugiriye nabi, ariko noneho bakakubabaza, umutima wawe ugakomereka. Dore reka kubabika mu mutima wawe, nubababarire. Urashobora gupfa umwanya wari wo wose, upfuye ugapfira mu byaha, waje hehe? Bene data, nimubohorane. Yesu nashimwe. Mupapa nawe muranyumviriza, bagenzi bawe murashobora kuba mwaratonganye, mutaragira iki, utararonka agakiza, ariko noneho ukaguma ubitse uwo mugenzi wawe, ukamubika mu mutima ngo yarangiriye nabi, ntago namubabarira, yarangiriye ibi nibi, sinamubabarira. Nta cyana kimwe kitababarirwa keretse kurogota ku mwuka wera. Mwene data, wari ukwiye kumubabarira nkuko nawe so wo mu ijuru azakubabarira. Kuko niba udashaka kubabarira mugenzi wawe, na so wo mu ijuru ntago azakubabarira. Yesu nashimwe cyane. Usanga abakristo barimo baravumagurana, ugasanga arimo avuma mugenzi we ngo nze ndebe kazanjana na mu ijuru. Reka ndakubwire, ijuru ntago ari ryawe, ijuru si ryawe, ijuru nta nubwo ari rya mugenzi wawe. Reka ndakubwire, byiza mwari mukwiye kumenya ko mwese muri abantu kandi mucumura. Yego, wari ukwiye kumubabarira nkuko nawe wamucumuraho. Yesu natugire neza. Turi abantu, hano mu isi turi ingenzi, bene data. Yesu nashimwe. Buri muntu akwiye kubabarira mugenzi we, kubera ko iminsi umaze ntago ari usigaje. Mwene data, Yesu Kristo aje gutwara umugeni. Niyasanga hari umuntu wazirikiye mu mutima wawe, mwene data, uzasigara. Yesu natugire neza. Ntabwo muri ko murababariranira, ugasanga umugore n'umugabo baricaye mu rugo bakosheranije, ntibashaka gusabana imbabazi. Nubwo umugabo yasaba umugore imbabazi, ntamubabarire. Nubwo umugore yasaba umugabo imbabazi, ntamubabarire. Bene data, ese amahoro azaza gute mu gihe mudashaka gusabana imbabazi? Amahoro mu ngo zanyu azaza gute mu gihe mudashaka kubabariranira? Reka ndababwire, iyo ubabariye mugenzi wawe yaragucumuye ko ukamubabarira, yumva abohotse muri we, kandi nawe ububohotse. Yesu natugire neza. Uramenya, niba waranze kubabarira mugenzi wawe, we aguma afite umutima umuremereye, anakubonye akiruka.
ntashake ko muhuza amaso. Kubera iki wanze kumubabarira? Mwene data, uriya muntu waboshe n'umubohore. Ujya muntu wanze kubabarira n'umubabarire kugira ngo wicire inzira ije Siyoni. Yamara niba udashaka kumubabarira, nawe so mu ijuru ntazakubabarira. Yesu natugire neza. Mwebwe rero murabohanye, ntago mushaka kubohorana, murabohanye. Imitima yanyu yuzuye abantu mwaboshe, mwafungiye mu mitima yanyu, muguma mubitotombera. Abakristo ntago bari bakwiye kwitotombera bagenzi babo. Abakristo ntago bari bakwiye kubohana. Oya mwene data, dore umwami Yesu araje, aje guhemba no guhana, aje gutwara itorero. Mwene data niyaza agasanga hari uwo wafungiye mu mutima wawe wanze kubabarira, ijuru ntuzajamo. Yesu natugiye neza. Nimubabariranire, niho na so mu ijuru azabababarira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mukwiye kumenya ko mwese muri abantu kandi muri ko muraje Siyoni. Abantu barimo baraje Siyoni bose ntago bari bakwiye kugira iki? Kubohana. Hariho n'uwundi muntu atabazi Yesu Kristo, ataramenya Kristo, ariko akaba yaragucumuye ko. Mubabarire. Nubwo ataraza gusaba imbabazi, gwiza imbabazi umubabarire. Yamani mudashaka mubabarira mwene data, nta juru ufite. Haleluya. Ababagira nabi mubabarire. Yesu Kristo yarakubiswe, yaratutswe, yarambuwe imyenda, yambitswe ubusa, bamuciriye amacancwe, baramugize nabi, baramututse ibitutsi. Ariko ntago yababwiye nabi. Bene data, dukwiye kugera ikirenge mu ca Yesu. Yesu nashimwe. Rero abana b'Imana ntago twari dukwiye kugira inzigo, ntago twari dukwiye kuboha abantu mu mitima. Twari dukwiye kugira iki? Kugira imbabazi, tukababarira abagenzi bacu bacumuye ko. Mwene data, ashobora kuba ufite umuntu wanze kubabarira, dore n'umubabarire. Guhera uyu munsi numurekure, uvuga ati ndakubabariye, ntago nzongera kukubika mu mutima wanjye. Yesu Kristo nakugire neza. Wewe mwene data, urashobora kuba ubabaye igihe kirekire, dore nureke kubika inzigo, nuyigira ikintu yivanemo, usabe Imana imbabazi. Haleluya. Nuwo muntu waboheye muri wowe umurekure yidegembye. Yesu nashimwe cyane. Turimo turaje Siyoni, ntago wari ukwiye gukurura bagenzi bawe ubabohera mu mitima. Wari ukwiye kwidegembya, ukumva ufite amahoro. Yesu nashimwe. Rero uko kuntu wumva ushaka kubabarirwa, ni nako na mugenzi wawe ashaka kubabarirwa. Ariko mu gihe udashaka kumubohora ngo umurekure umuvane mu mwako gasho wamushizemo kitwa umutima wawe, ntago nawe yakwidegembya. Ariko noneho Yesu Kristo yaduhamagariye kwidegembya. Yesu Kristo ashaka ko buri muntu wese aronka amahoro. Ariko mwebwe ba Kristo ntago mushaka kugiranira imbabazi, ahubwo muri ko murabuza amahoro bagenzi banyu mubwo kubabohera mu mitima yanyu. Dore nimubarekure bidegembye. Yesu Kristo nabageneza. Tugiye gusenga Imana. Mwene data muranyumviriza, iyi ni video yawe. Urashobora kubuza umuntu waboheye mu mutima wawe, numurekure maze umubabarire, na so mu ijuru akubabarire. Yesu nashimwe cyane. Nubwo yaba ataramenya Imana, akaba yaragucumuye ko, dore ntaramenya Imana, wewe ndumubabarire. Yesu natugire neza. Dukwiye kumenya ko mu mitima yacu dukwiye kugira iki? Kurekura abantu twaboheye mu mitima yacu. Yesu nashimwe cyane. Rekura uwo muntu wafungiye aho ngaho, uwo mukobwa yaguhemukiye, wa musore we, numurekure, numuvane mwaho gaje ku mutima wawe. Wa mama we, uwo muntu yaguhemukiye, numufungure, umukure mu uwo mutima wawe. Yesu Kristo nabagire neza. Wa mupapa we, uwo muntu yaguhemukiye, numukure mu mutima wawe, nufungura ku gasho ariko mutima wawe, maze yidegembye, nawe ubwawe widegembye, nawe ubwawe wironkera amahoro. Haleluya. Bene data, mukwiye kubaho muzi ko Yesu Kristo aje gutwara umugeni. Rero mukwiye kureba ko mwamuri ko murakora akantu kariko kose kabaza Kristo, cyangwa se katuma mutaja mu ijuru, maze mukakagira iki? Mukakareka. Haleluya.
ino mibiri twambaye ni inzu y'umwuka wera, kandi uwonona inzu y'umwuka wera Imana izamutsemba. Reka ndababwire ngo mwari mukwiye kugira iki? Mwari mukwiye kubohorana, maze Imana nayo ikababohora. Yesu Kristo ntabwo icyubahiro. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'iyi message, ndakwinginze uyiherekeze igende mu mitima y'abantu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu nabaha umugisha. Bye bye.